Yes, twongere tuguhe ikaze dukurikiye kuri channel aho tugiye kugaruka ku makuru abagiye asohoka mu nyamakuru bigiye bitandukanye. Amakuru yacu rero tugiye kuyahera hano mu gihugu cy'u Rwanda aho batubwira ko impamvu gufungurwa kwa Kabuga Felicien kuri kure mu kwezi. Umuryango wa Kabuga Felicien wakurikiranyweho uruhare rukomeye muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 uracyatsimbaraye usaba ko yafungurwa by'agateganyo akoherezwa mu Bufaransa. Umuhungu we witwa Donatien Kabuga avuga ko kumwohereza mu Bufaransa ari byo byaba birimo gushyira mu gaciro kuko ari cyo gihugu kirimo abana be bashobora kumwitaho. Uyu muhungu we yagize ati: igishyize mu gaciro nuko umubyeyi bamujyana mu gihugu kirimo abana be bakamwitaho dore ko akeneye gufashwa. Ubufaransa nicyo gihugu yabagamo yihisha ubutabera kugeza mu mwaka wa 2020 ubwo yafatwaga n'abashinzwe umutekano. Iki gihugu cyamwohereje muri kasho y'umuryango w'abibumbye Irahe mu Buholandi kugira ngo aburanishwe. Mu mwaka wa 2023 urwego mpuzamahanga rwashyiriweho gukora imirimo y'insigarira y'inkiko mpanabyaha IRMCT rwafashe umwanzuro wo guhagarika kumuburanisha rusobanura ko adafite ubushobozi bwo kuburana kubera uburwayi. Abacamanza b'uru rwego ruyoborwa n'umucamanza Graciela Gatti Santana banzuye ko Kabuga azafungurwa by'agateganyo mu gihe yabona igihugu cyemera kumwakira nawe akemera kukijyamo. U Rwanda rwemeye kwakira Kabuga runasezeranya uru rwego ko ruzubahiriza uburenganzira bwe bwose, ariko kugeza ubu we abanyamategeko be n'abo mu muryango we ntibemera ko yoherezwa i Kigali. Ubushinjacyaha bwa IRMCT tariki ya 9 Nzeri 2025 bwagaragaje ko ibihugu byose by'i Burayi Kabuga yifuje kujyamo byamwanze, bityo ko kumwohereza mu Rwanda ariyo mahitamo yonyine. Ubu bushinjacyaha buyobowe na Serge Bramatez bwibukije abacamanza bo muri IRMCT ko n'Ubuholandi buherereyemo kasho ya Loni bwarahiye ko butazemera ko Kabuga afungurwa ngabe ku butaka bwabwo. Muri Gicurasi 2025 ingingo yo kurekura Kabuga by'agateganyo yagiwe impaka muri IRMCT. Umucamanza Carmel Agias yasobanuye ko kumufungura bitakoroha. Uyu mucamanza yagize ati: nubwo ubwunganizi bukora ibishoboka kugira ngo abe yafungurwa by'agateganyo, ntituzi igihe azafungurirwa kugeza mu minsi mike iri imbere. Urugereko rwa mbere rw'emezo ruremeza ko kumurekura by'agateganyo bitoroshye muri iki gihe. Tariki ya 9 Nzeri inteko y'abacamanza batatu ba IRMCT iyobowe na Ian Bonomi yasuzumye icyifuzo cy'ubushinjacyaha cyo kumwohereza mu Rwanda, ariko ntiratanga umwanzuro. Muri Gicurasi cyangwa se ukwezi kwa gatanu umucamanza Agias yari yagaragaje ko mu gihe Kabuga n'abanyamategeko be batemera ko yoherezwa mu Rwanda, uru rukiko rwa IRMCT idafite ububasha bwo gutegeka ko yoherezwayo. Kwanga kujya mu Rwanda kwa Kabuga no kwangwa n'Ubuholandi n'ibindi bihugu byaba iby'i Burayi n'ahandi bigaragaza ko kumufungura by'agateganyo bikiri kure mu kwezi. Akaba ari uko bimeze hano mu Rwanda. Kanda subscribe uturayikanda kandi like kugira ngo tujye tubana mu makuru menshi atandukanye. Yes, tuve mu Rwanda rero twerekeze hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo i Kinshasa, aho abakozi bashinjwa guheza indege ya Tshisekedi mu kirere bafunzwe. Iyi nkuru itangira ivuga ko abashinzwe umutekano baraye bafunze abakozi benshi bo ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Njiji i Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bashinjwa guheza indege ya Perezida Felix Tshisekedi mu kirere. Indege ya DRC 001 yari itwaye Perezida Tshisekedi yageze mu kirere cy'i Kinshasa mu ijoro ryo kuwa 10 rishyira kuwa 11 Nzeri 2025 ubwo yari ivuye mu ruzinduko rw'iminsi 2 yagiriraga muri Kazakhstan. Umuyobozi w'urwego rushinzwe ingendo zo mu kirere RVA Ngoma Mbaki Leonard yasobanuye ko ubwo iyi ndege yasatiraga iki kibuga umuriro w'amashanyarazi wabuze, biba ngombwa ko indege nyinshi zijya kugwa Brazzaville muri Repubulika ya Kongo. Byamenyekanye ko iki kibazo cyabaga indege yari itwaye Tshisekedi iyo yamaze iminota 11 izenguruka mu kirere ubwo umupilote
yari ategereje ko abamuyobora bamuha amabwiriza. Ku ikubitiro benshi bashinzwe kuyobora indege kuri iki kibuga batawe muri yombi. Umuyobozi w'iki kibuga cy'indege ahagarikwa by'agateganyo, hatangira iperereza kugira ngo hamenyekane abantu bose bagize uruhare mu kubaho kw'iki kibazo. Bikekwa ko ibura ry'uyu muriro w'amashanyarazi ku kibuga cy'indege cya Njiri byatewe n'uburangare bw'ubuyobozi, kuko mbere hagombaga kuba harateguwe ingufu z'ingoboka mu gihe habaye iki kibazo. Tuve hano muri Kongo rero tujye muri Ukraine, aho batubwira bati Prince Harry yasuye Ukraine. Prince Harry yagiye uruzinduko muri Ukraine rushobora kuganirirwamo ibikorwa bigamije gufasha abanya-Ukraine bakomerekeye ku rugamba. Harry wari umaze iminsi mike asuye Ubwongereza akanabonana n'umwami Charles wa gatatu, yagiye muri Ukraine akoresheje inzira ya gari ya moshi. Ibitangazamakuru byanditse ko yatumiwe na guverinoma ya Ukraine ngo bavugane birambuye ku bikorwa by'umuryango we Invictus Games utegura imikino itandukanye igamije gufasha abasirikare bakomeretse, abarwaye n'abasezerewe. Uyu muryango yawushinze mu mwaka wa 2014, yigeze gusura Ukraine muri Mata 2025, anaganira n'abamuhagarariye ku rugamba cyangwa se abamugariye ku rugamba mu mujyi wa Lviv. Ku wa 10 Nzeri 2025 ubwo yari mu Bwongereza, ibiro by'umuryango we byatangaje ko azatanga ibihumbi 500 by'amadolari byo gufasha abana bo muri Gaza na Ukraine. Ubwongereza buri mu bihugu by'Uburayi bishyigikiye Ukraine mu ntambara ihanganyemo n'Uburusiya. Imibare yo muri Kamena 2025 igaragaza ko abasirikare ba Ukraine barenga ibihumbi 400 bakomerekeye ku rugamba, mu gihe abari hagati y'ibihumbi 60 n'ibihumbi 100 baguye mu ntambara bahanganyemo n'Uburusiya. Akaba ari kugifasha hano mu gihugu cya Ukraine. Dukomeza ariko tubabwira ko utarakanda subscribe wayikanda, bakanda like kugira ngo tujye tubana neza cyane. Tugaruke mu Rwanda gato, mu karere ka Gatsibo, aho yatawe muri yombi azira gutema insina 100 za mugenzi we bashwaniye ku kabari. Inzego z'umutekano mu karere ka Gatsibo zatawe muri yombi umugabo ukekwaho gutema insina 100 za mugenzi we nyuma yo gushwanira mu kabari akigamba kazamuhemukira. Ibi byabereye mu mudugudu wa Rwabugenge mu kagari ka Mpondwa mu murenge wa Gitoki. Uyu mugabo akaba yatawe muri yombi ku wa 4 tariki ya 11 Nzeri 2025. Tariki ya 3 Nzeri nibwo abagabo babiri bashwaniye mu kabari bapfuye umugore wagakoragamo. Icyo gihe umwe muri bo ngo yahise ahigira kuzahemukira mugenzi we akamukorera ikintu kizamubabaza cyane. Nyuma y'icyumweru tariki ya 10 Nzeri 2025 undi yarabyutse asanga insina zirenga 100 zari mu rutoki rwe zose ziri hasi zatemaguwe, ahita atanga ikirego. Uwo mugabo bari bafitanye ibibazo ngo yahise atangira kwihishahisha kugeza ubwo ku wa 4 atawe muri yombi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umusigire w'umurenge wa Gitoki Muyunzwe Pierre Clever yabwiye ikinyamakuru Igihe ko uwo mugabo watawe muri yombi ukekwaho gutema izo nsina kubera amagambo yabwiye mugenzi we ubwo bari bari mu kabari. Ikindi ngo cyatumye akekwa ni uburyo izo nsina zigitemwa yabanje kwihishahisha kugeza ubwo atawe muri yombi. Yagize ati, ni ibintu bitari iby'i Rwanda gutema insina nyinshi kuriya kandi zari kuzavamo ibitoki. Rero twamufashe tumushyikiriza RIB kugira ngo ikomeze iperereza, nibasanga yarabikoze abihanirwe. Abaturage turabasaba kubana neza no kwirinda amakimbirane. Mu gihe bibaye hari inzego z'umutekano kuva ku isibo, umudugudu, akagari ndetse no ku murenge, nta mpamvu yo kwihorera cyangwa ngo gukora ibyaha. Uyu muyobozi yavuze ko kuri ubu bafite inama n'abaturage bo mu mudugudu wa Rwabugenge mu rwego rwo kubasaba kubana neza no kwirinda amakimbirane. Kuri ubu uyu mugabo afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Mugera mu gihe iperereza rigikomeje. Dusubire muri Kongo gato, aho leta ya RDC cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasubijwe amafaranga yari yaranyerejwe na Mutamba. Raw Bank yamenyesheje umushinjacyaha mukuru w'urukiko rusesa imanza rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko yamaze kohereza kuri konti ya leta miliyoni 19 z'amadolari
zari zaranyerejwe na Constant Mutamba Tungunga wabaye minisitiri w'ubutabera. Ayo makuru agaragara mu ibaruwa abanyamategeko b'iyi banki bandikiye uyu mushinjacyaha Firmin Muvonde Mambo tariki ya 5 Nzeri 2025 ishingiye ku mwanzuro w'urukiko. Raw Bank isobanura ko aya mafaranga yari kuri konti ya sosiyete yitwa Zion Construction yasubijwe ku y'ikigega Frivao cyashyizweho na minisitiri w'ubutabera kugira ngo amafaranga agishyizweho azifashishwe mu guteza imbere abaturage bo muri Kisangani. Mu rubanza rwabaye kuva muri Nyakanga, Mutamba yasobanuriye abacamanza ko atigeze anyereza ayo mafaranga yari yaragenewe kubaka gereza ya Kisangani, ahubwo Zion Construction yayoherejeho ariyo yatsindiye isoko. Nyuma yo gusuzuma ibimenyetso n'ubuhamya bwatanzwe tariki ya 2 Nzeri, abacamanza bagaragaje ko Mutamba yari yaranyereje amafaranga yifashishije iyi sosiyete ya Baringa imutegeka kuyasubiza mu kigega cya leta. Mutamba kandi yakatiwe imyaka 3 yo gukora imirimo ifitiye igihugu akamaro, yamburwa gukora imirimo ya leta, gutora no gutorwa mu gihe cy'imyaka 5. Akaba ari aha rero dusoreje amakuru yacu. Ngo utarakanda subscribe ukande like kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Mukomeze mugire ibihe byiza, mugire amahoro y'Imana, turabakunda neza cyane mwese.